malak. Pahin ko sa nagawa. Siya sila lasin sa pa-accept yun. Kaya mo nun lapa. Inka nararik masafla. Lashke. Matsiwiya siya. Maya ang siya din takay niyon. Kaya on itngaw limekos. On itngaw limekos. On ke fasiye. Fasluo. Yenan mawo ye manake wa we malage Alim do lekline fonta kumna somna we and matan and my wolf not for let you not to win it lish lenamia in the wiki and worship chikolena rum Jesus in my Jesus, now you're me from Shikemamu and Tatma Kolya Kepana Chakna Yeti and Mata and my wolf in alpha let you got to win it lenamia in the wiki and worship chikolena sharum Jesus ilma Olem kat papa sa marsya in kushaw. Kat mo si fan na lash. Kat si ses na ke lang si lang ka lang lawang in sa flya. Kat si nan ka cash mo ita yok. Akno ni plan si na session nawikat na. Nakatin de west mo larpin fella. Ain kain ngan lal kot kat me na yoron. Kat se lang se la na se smeta chana wotyak. Elang se kat yok lamay kat le syok kun kat in Barton Morik na la na kaywa. Olem kat papatamar sen kushaw. Kat takay ni inansing kispema kum akno. Asin ito lom. Si ako mapatakpalan siya. Finne pagkanan ko yasir. Dapat sige kitiin. Akpalan siya. Orela makunas kaya. Pahingi. Kata ka ni kipensing isisken laf kiel. Mas singe. Etala. Sylvan. Ilokik na Europe. Mana kewa kel kometa. Mana ses makina sa to ni ke pelse ngay ka nakpalat siya kom. Aflo na lot na Europe man makumusela way me. Ay nga may prelas kat siya sumalalap tangan lumin bigat. Kolkat kasyakat kolkat na nakikatak siya pala abi singe. In Mr. Long. En kay nasya na siya. Yok na siya. Ken when si Panan of Jesus Christ sa lay memot lang si Panan lang siya kay bro. Amen. Scripture reading siya nga. Dala kating kayo wakya. And now we are reading. Samlo ko to.
Bak, wangin na makaikinan ka. Ilara nga nung mga inimepol ko niyo. El polyala na sisken ko. Ilang ko yun. Kane klapkeyden. Ilang ko yun kane klapkeyden. Kapim ni mo kasi kita talay na nilisya. Amante sangin kita yun ang kamalo. Kuya. Kumako si Tepa na siya ba dahil matapalok-lak. Humus mo na siya magkiyawan. Kaya mo alang ko lang lom ka wiya yun na kiyawan mo lang. Ang afaptain lom singkat. Sam sa ko nga akalam ye lasya katsi ka dakulat siya. Katsi malamay kat le karangan kat kirat matafela ne kina pensak sala. Ilma chapert las meaning el 24/7 nga Italyan na lasya. En makat patat ne falfalan nganin misya katsi mong kaki. El aksalat siya in maklan malarala ay musmula. Wala na alala kyak lana. Basta ka alak lasya el naway kat lang na yero. Namala siya pa kat kamit makasakam tayo gawin maganikat. Ay katlalan. Kasa fellow Solomon kiskipal blocks niyo bakit pala na nasip. Lenin miselan siya may tuliki Lenin ususlelan. Lenin miselan may siya may self-liki Lenin ususlelan. Patlangas na siya siya mo, pangalabayan makatilita kesh mo ito. The minute we born to this world, let's start the war. God at war, but no, God only fellas in it. Kat compartment ke kanin mapas kapuikan isalat sila. Then ako siya. Naman ako na ang kalipin ko. Minsan mo kayo mamatayin na lang sila na lost na sila. Sarap sa kami na media. Kaptuloy ang ito. Kapag ang Solomon ay bakma molar fella pangikat ako. So, wuligin na kayo Bigat media at todo tayo. Patalaan kong iwiyak. Plan silang katpa. This is his divine plan. Di makita halter. Postpone. Baka marala, ipinpenarala mo ito. Ipinpenalong silang nasin mo ito. Ipinpenamahin ko mo. Mises. Kapag ang misya kitak na, buligi, linisin yung sila. Menen alakyak araw. Men pangat si Bella la. Kira si Bella kat nawe kat guys kitin. Selfanen. Sam nga porongo italua akalem. Denga komito. Katmet na pisya. Nakatmet na lang si Sak na professional. Makatil ito, in makay na ito. Kapag nakatisa na fact na makisya mo, sin pakisya mo, kasi ko siyang makatil na nalang na sin. Makatero kay Pelse me pa, matayin na Sir Lash. Matayin makatito kay Laksin ka pa, naway kat na kaya kay Pel Lash. Akitin ti fact pa, patay na mamay, akuluk yagat le. Kaya aku je plan ng tao. Ikaw din plan, iba pangit mo plan. Ba't ko na kaya? Nga, ako lang siya Sylvan. Kaya ito lang kay Sylvan na, kaya na ito lang kat kaya. Napanang, layla kat ko na rin. Mga dia, inumaliti na si Kinsbana na ako yun. Parang lensim siya nga kita akan na ito.
Tarapel back Malarin Michelle Cemetary. Boliki Shoptiki Lenin to the Michelle. El Shafna Moon Love. From coming up there to my Nomadari. Ice Cassinain because so lalat, might kawak na kawa. Hindi ka finitay sa kanya. Kaya nga gas po toto. Ako yung kuwas kimasyo sa. Mepro nakatpasang nga siya daw sa rupagya. Ako, malalos siya was. Mepro siya ko yung kasang niya. Flat low mo kata pa ng Marseille kasang. Flat low mo, main bonus siya. Main katkuekat, main nakuyekat na siya. Komenta mo lang Sylvan. Kaya ito ka na pinfella sige, komat na tari, malim man. E mga kumplani na sila, kumufla na nepalta. Mayin komenta maya wala sila. Manjif kipel sige, nalaknas kat papat marse sa sao. Ako yan nanaklan, may kuyel. Nalik na atan. So lang na kayo wapad kawa. Jagitin pel makat mata Pasis tayo no jagit. Katalal pumikom na kome. Sarak lamay ng likikan. Pulaking kat penake purpose lom. Kitin ko apay. Loyang na kandilan na kat tayo na tayo lang. Bulo na sumpan sa ito ang sinaw. Kaya kumurak pangangal Sylvan. Lan ka in politician. Kat siya lala. Dalak din rapay. Kunya naklat siya ko. Ako tutoy yun. Told singa ng phone. Kumusya lagi foko. At kamit na sumpe. Nagkipapalo mo kayo na. Sakatari lagi ba. Kulakin siya mo siya. Yan siya mo rin mo yung kaya yung friend. Madlo Minuelas. Madlo Minuelas. Lalak kaya mo. Kumita pa. Siyempre, kasi may try to live. Naman pa ako sa bottom line. Right, kumanda. Mange, alulasa. We might have the parala aksak lang here. Vietnam. Katorela, rukmasak sa lashke masine, benediction lasha. Invitation sila crisis in Maytos. Invitation sila bakatapon no rikmanagaya. Kaya ito plus selfan nagya. Sa tugin ka po, sakta mga nakawa mga
Ilse katang latakan na yuruk. Elempet tayo yuruk yung akakatlan. Pok na kay pok. Kutkut na kay kutkut. Apet na kay apet. Engan. Sowat na rinel siya esi. Ladies and gentlemen, that concludes our services for Sylvan today. On behalf of the family and Colonel Hill Funeral Home, thank you all for coming. And as you know, we need to clear out so the guys can finish the burial and bring in the heavy equipment. So if I could ask everybody to go up to the top as you always do. Again, thank you and God bless. Thank you. Man, it's cold. You gotta say a few words before we leave. Yes, sir. Thank you for now we can see the pursuit now. Open door. Access to the bench. Below my left, the shoes na kayo. Hello. This is the hose. It belongs to the hose. Bed. Ano ka na na? Pwede mo kiting ko yun. Yeah, I wanted to sit down. Maganda lang pwede rin guys. Ako makakamtala naman. Sana ito lang actually. Nakatawa. Kasi Hanggang Też mnie tak się aż Ele naka siya na step pa ko When you guys are done, we'll keep that space so they can finishing up what they have to do. Please, thank you. Well, actually, they want everyone to go up. Yeah, let's go up. Yeah, everyone to go up to the site so they could finish up the work. Right, sir? Okay. This is nice and close though. Normally we're back there, huh? Oh, yeah, it is. Yeah. Oh, it's snowy. Yeah. Nice.
Weil wir gerade extra viel, wir bin ein Jahr gesehen. Ich begin je met Manuel Sylvan. Bij je bang met maar omdat je niet met mij. Dus wat ik al hier. Schaf lang als je een beetje later met je aan ver. Zo.